Jiribam district ki IDP sigi damak sem kiba relief management committee adu relief monitoring committee haina ming onduna Nouna thau Pugadaba Shing Khankhre ngarang committee asigi office ta pangthokpa paugi mifam amada relief management committee ki convener and Jinglemba Maitai na hai ngasi pangthokhiba mifam amana hana relief management committee haina leiramba adu khare hena pakthok chawthok handuna amadi IDP gi mihut sing yawhanduna relief monitoring committee haina maming onbani committee asina ahanba oina paikhatkadaba thabak singi manungda IDP gi mahairoi singna thengnariba awaba kaya asi mari leinaba authority na kokhanbinaba haijagani haiki committee asigi Nouna thau punabagi damak khallaba singi manungda chairperson oina O Piobala vice chairman oina S Bharot amasung S Sarojini convener oina Y Budhi co convener oina H Chandra amasung H Rajesh treasurer oina Y Sanjoy amadi publicity secretary oina A Kananmala yauri ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯄꯨꯕ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯈꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯅꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯁꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯦ